Apollo Kinitone Riongotelo Public Affairs Center Uganda Benson Ekwe Ngesi Neritebe Araeja ikinosi Itunga kere Aseo Amisikin tosa pederoso kechenu Aseo ejo kuna reja na kine Jenja Aseo nesere epirilo eipuga ya kwapo mameto ana tedin kino cholong edio kere harema mese unta Aseo Apollo karitol tolno eponele sere ipuja pujaul oja jie toma oja jore toma oja tiokisho toma oja jechi sirigin toma oja inyo toma Apollo ke pugada mebuna sipoin ngola je constitution of edaka kita perishonu po neja tongana lo kwap bene se seune tongana lo puga ne se seune president itonelo si wan lo kwap jo do dare ma metren ngole cho arema memisiki kepe do jo arema mejeni polo yore no ada on site tutu muna so eje pelule polo Apollo Kinitone project oriongete lokateso religious efforts for peace and reconciliation terelepa Charles Akiro ngesie balebe Ekotoi ngare no koluidini aina kinachoa na yesisa na Itunga aja ununo Akiro no Aseo kanuka Uganda na ejo pak ekoto tigogongo noi aswamisho itare bonati eto samaye ngare no kuledini otomana Akiro ni kamala keda Aseo nare jasi kesi kede epelu opona alo yara mnatero ko Aseo o mapakina Aseo keda karo na Aseo nare wanapu etapti duch o ni aitu ngare no kuledini akalo na etakanuna mumu apoloke bonbenge takina Aseo and yet ejaiti bore pedro ke swam eroko Aseo ikona ebuna Rucho Kinitone Akiro no Public Affairs Center Uganda ko district aloko 10 Francis Adongo ngesie balebe angoro nesi dila bua kaitosom kanwa tubia koto Aseo na arai mamunu ipu ejenete apedori keche koto Aseo ido ipudasi aishan kinio na epol dumun joba be angoro ngesi pu melo setaise konyi kiloko keselo setai wo mi borumun kesirimete nera sakrone kamara kere ai weye mtonwa Aseo konya mam keselo sete ai se ai to sama keche voti odumun dojo be eja saberu keda tunisa ngende ponele petani kitori engare no kule kursa se una ngala raberu ngesa wanyu bonbe na kina munya na kina sukali na kina sabunyu ulosi ngesa sekone tungene na polokyo mame na kita ngesa rere ngina pedori ngina ngesa eto soma ke pedori ngesa lopeta sekone tungene de kutumisi anwete mukina tunisna ikota wanyu bonebe Itunga lo engwalitos ina kini kwesi agogong na wanyu bonebe irida kina pugan anu aijula kini ikisila mumle pote aitebe itwale ngwalangwalauna tepekwezi rasi tungalo pote aja utotoma Aseo Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti